mai I pōtiki rua ki te toka a Taiao. Rere iho ki ngā tukemata o ka hungunu. Ngā reo irirangi o Te Rāwhiti. Mōre nei te iwi, nau mai hoki mai ki tā tātou nei kaupapa, kei konei māua ko Rāhia tumutumu e pāhuati nei kia koutou mai I hou piko mo te kaupapa nui tai ore o Tamararo, o te rā mō tā tātou hōtaka e kia nei ko Kapu Tairawhiti. He kaupapa tēnei nā mātou ngā reo irirangi e toru nā Turanga FM, nā Radio Ngāti Prau, me Radio Kahungunu. Aku nei ka hau tātou ki roa whare ki te mātakitaki etahi o ngā tīpakonga. Some highlights from Tamararo coming up later in the show, but first, kia aro tātou ki tā tātou kaupapa matua I tēnei rā. Te Waha o Rerekohu School recently celebrated a huge milestone, that being their 150th year, and so many past tauira and kaiako were there recently to celebrate and reminisce. That story is coming up soon. Engari te tuatahi kia mātai atu tātou ki ngā pito kōrero o te takiwā huri I te Tairāwhiti. Ki te Tairāwhiti, hei whakamahara I te toa whutupōro o mua I a Morgan Waitoa, ka tū te rangi whakamahara mōna ki te pāka o whakarua ki rua tōrea, hei te rārā horoi. E mōhio tia whānui tiana Waitoa e te marea, mo tana whakapau wera mā tana karapu, mā toka rārangi, mā te kapa Ngāti Parau East Coast anō hoki. Mā te aia Waitoa I te tau 2022, I tētahi aitua ruku kaimoana. Ki konei ki turanga nui a kiwa ai ki ngā whika kātahi anō ka puta ki a te whatu ora, ono te kaumārua ngā pepe I whānau mai te marama o Hanuere, a tore te kaumaono I te marama o Pepuere ki te wāhanga puāwai aroha ki te hohipera o Turanga. Tore te kaumarima he tama, rua te kaumaono he kōtiro. Ki ka hungunu I nāianei, hei tēnei pō tuai te kaiwai te rongonui rawa atu a tā Tom Jones ki moi te aroaro ki te pāka o McLean, ki a huriri. Waru te kaumātoru tau te pakeke o Jones e tino kai nākou nui tiana e te ao Māori nā te rōreka o tōna reo me te pai hoki o ngā waiata pēnei I a Delilah. Hei tā te kaiwhakahaere, hei tā Kevin Murphy, te kaumano tāngata ka whakarau I kā atu a waru te kaumā rima pai heneti o tēnei māpu no waho atu I te takiwā o ka hungunu. Whāmano kei te heke whakararo mai I tāmaki makaurau. Nā reira e hekama, te ahua nei he pōnui kei te haere. A kāti, koera katoa ngā tai pito o Te Waha. Over the Easter weekend, staff and tauira of Te Waha o Rerekohu School in the rural township of Tamararo celebrated a huge milestone. For the past 150 years, even longer than Tamararo, Te Waha o Rerekohu School beneath the mantle of Whetū Matarau has been the school for a countless amount of tauira. So this past weekend, students and kaiako returned to celebrate 150 years of Te Waha o Rerekohu, and Kapu Tairawhiti was there to capture some of the highlights. Te Waha o Rerekohu Area School recently marked a significant milestone celebrating its 150th anniversary over the Easter weekend. The event brought together past students, staff and the wider community, totalling over 200 attendees. Among the highlights were intimate on-the-couch interviews that proved popular with whānau, sharing many memories. Those are two of the best years of my school life. So today, this weekend, when I saw this first, what's going to happen, I couldn't wait for this weekend. Wonderful years, being at school with our cousins, and well, yes, all our teachers were related to us in one way or another. A couple of canings from Golly, the other Mr. McConnell, because I mowed the lawn, I wrote his name in the lawn with the mower. Yeah. They were in class there, we were listening to, I don't know who the teacher was, and everybody was concentrating on the story. Oh, yeah, interesting. Next minute you hear this. Little bloody Jiro, fast asleep. Rerekohu was very good to me. I left Rerekohu and, you know,
I had gained sixth form certificate without having to go to third form, fifth. So, you know, I thought I did quite well. Some of the children weren't coming to school, so Mum would hop on her horse and take off and go and pick them up and bring them to school to teach them. And we had to catch a horse, or milk a cow first, catch a horse to catch the school bus, which Roger's dad was driving then. And that was about 7:45 every morning. And we never missed the bus at all, or else we would have got a kick up the ass. And no, we couldn't get away with a lot, but we did get away with a few things. We used to take Connie Carter's milk home. She used to make somebody take her milk home. So we'll put our hand up. Oh, yes, well, I need somebody else. We take her milk home. When we get there, oh, have a look in the fridge, see what our Mo got for tea. A captivating photo exhibition served as a sentimental journey down memory lane, allowing whānau to reflect on the school's evolution over the past 150 years and the countless lives it has touched along the way. Whānau gathered on Sunday morning for a special Easter service with heartfelt karakia, waiata and communion. What truly made the celebration special was the opportunity for old friends to reunite and reconnect after many years apart. The event provided a backdrop for attendees to reminisce, laugh and create new memories together, strengthening the bonds that were forged during their time at Te Waha o Rerekohu. Oh, what a beautiful kaupapa and an amazing celebration of 150 years. Ka nui rā te mihi kia koutou o Te Waha o Rerekohu. And here at Ho Ho Piko, we continue to celebrate kapahaka at Tamararo. 71 years young e Huama, ka mau te wehi ne. Tapu tapu koe, tapu tapu ke. Nā reira, hei apōpō, tomorrow on Kapu Tairawhiti we'll take a closer look at Tamararo, our annual event, and we'll also announce the lucky kapa who are representing us who would advance from Te Tairawhiti for next year Te Matatini in Taranaki. But until then, E te ti, e te tā, hei kona! Gonna go and get a kai. Kei muri. Ko te reo, te take.